Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. I'm of course like the president. Laying at I key link and also Mr. Post. And then from there I key tell a very not file that of course again link at Dr. Sithole and Maranga Panda Manka position. Yeah, so because of course at the 24th of September man. Hey, Mraka Panda if you figure I Palshela there and there man. Yeah, if I scroll up very if you want if it's all this post la. Hello my nigga, what's up my guy? Kuyimbelela kumbe Wovulavula le iya of course iya malembe hinkwawo. Post le immediately ni hlanu vete ntsundzuka video yin'wana Ben Mayengani nga tshama a yi endla a hi vekeleni la ikuvuma nan'we ma swi tivi phela mele ku ni yimbelela ngoma ne ani November ni yaka phikela ni fika ni kuma vakokwana ni suko ni yaka matiya ni famba ni tlhela ni vuya ku ri loko la kutisa ku ta ku munhu i nga wo hlaya ku yimbelela hi ku hlaya a wu vulavuli ka ku va na tikhoma full stop comma Kuyimbelela kulongwane wa dzonga se loko van'wana va kulongwane wa dzonga letekwane ra mazimu wa se kuna ku yimbelela kuna ku vulavula i swimbirhi swo hambana. Ku veta ku tlipela loko ya veta swilo ku ya ku so obviously Ben Mayengani ku hi nyika ka ti-hints about a beef track yana vele leyi nga kuteni ya malembe hinkwawo ya malembe hinkwawo leyi still vele ku nga a title ka project ya Ben Mayengani. So this time around the title ya the album it's actually a beef song leyi of course yi nga ta kha yi directiwini to sungo Mr. Post yona mhaka leyiwa man kan check yi tikomba yi relax nje Mr. Post mkhati ni xinepe nje hikuva a mi fiki mi vekele cover na fiki va ti bamba to bamba swi komi no ka ku na bamba to bamba by far for now a ni tshembi Mr. Post yi khati ni xinepe a yi za yi khata so it's a bit crazy a yi za yi khata swa swinepe. I'm not sure if he's ready to be honest to release a yi za yi khata swa swinepe a ready. So leswo and no picture leyi kahle why nga tirhisanga yona yi vheta yi tsala yi ku ya malembe hinkwawo than what was done on the other cover mo hi langutisa ngufa ku tekiwa swilo leswi swi tekiwa swiyisiwa ku tekiwa this Ben Mayengani na ya malembe la swi swi cheriwa la mavona swi cheriwa le henhla na le it can still be better vona mhaka le ka cover stuff like that hopefully swi ta lunghiziwa ka ha na nkarhi hikuva swi ngo Mr. Post no endla cover yi za yi endla so yo mhaka ya koho ya le and stuff like that. Then very key ya ka Dr. Sithole leyi linga ku veve na Ben president kale ye guys update ai timhaka sweswo leswi so ya ku hi ti-updates ta yona vele fike hi vona yi tsala post yo fana leyi nga fika yi tsala yi ku nhonga ya muxi yi sale na mina ntsena okay ni be vudokodela byi hangalaka mani pfumelela ni bagomu kusuka dugu yi ri yi nga hetisa vudokodela ani mi nga va hleketela yi humesa risimu ro dokodela hi mina na xinyora nga byi kuma hi vuqambe so yi ri yi la ku bana goma I'm not sure if Muranga Phanda was responding hopefully he was because ni vona ku swi fina nkarhinyana la loko Muranga Phanda yi hlamulani la kumbe a yi ri busy hi boxing I fike yi humini yi kole hansi it's fine ya a hi sunguleni dokodela se yi fike yi tsala yi ku mara va n'wina mi lo rivala ku munhu a ti vitana dokodela ivi ni fika ni swihangalasa a ya ka vupresidente loko mi lava na kona ni swihangalasa vulani kunene mi ta swi twa a ti vitana mukhanselara okay as you can say yona hey yi busy blind dokodela yi busy blind hopefully beef track yi ta hi yimela and yi na something then Ben president wrote hambi wo rila se swi
ku helerile leswi of course bad interest yi nga fika yi kombisa swi nyiko hayi swi n'wi hele Dr Sithole I don't think yi swi vonini swa comment leyi nga yi respondini ku hi fiction yeyo so hayi ya le mhaka kona beef yi le ndleleni because ni vona post yin'wana yi nga yi tsala marangaphandla laniwa okay laha fika yi kombisa hi ku nyimpi yin'wana na yin'wana ya ni tlakusa okay loko ku hi bena president he does not really necessarily care about tinyimpi yi tsakise swona because yi ya henhla nyimpi ya xifuwa yi tlula ya nyama hi ku ya xifuwa i ya ximoya wa ri lama ngopfu as we can see kwala so like ayo confirming the beef track go impela yi le ndleleni lana yi hlamurini Dr Sithole fika kombisa ku xirela ku tsema lembe mangovo maseve xi tekele ka n'wina it's not backing down as you can see it's not backing down tanihileswi mi nga swi vona kwalana and stuff like that yeah from there very continue and wrote this post tanihileswi mi nga swi tiva very ku na clip leyi fika yi humile marangaphandle yi nga ha humi the 21 laha yi nga kombisa ku yi ta humi Friday so Dr Sithole ku hi site ra yi fika yi kombisa ku clip leya ya the 21 September ni nga tshembisa vanhu ni ta yi replace hi duku fika this monkey as you can see leyi nga mbala e duku okay aku busy blind hambi yi kume kwini monkey leya duku and stuff like that okay wona yi nga respondanga na mrangaphandla yi respondini mrangaphandla fika kombisa one hit wonder yo Dr Sithole yi na hi tin'we tanihileswi mi swi tiva ku yi tshama ka yi bife hi swona ku Dr Sithole yi na hi tin'we ya leya khale dokodela yi fika yi hleka ma zangi swi helelani na vele so if you post this post leyi nga fika tsala ku is this motorbike diesel or petrol okay fika ku na tibaboni leti ku yona mrangaphandla ku ri dokodela yi busy ne yi busy blind okay vana ri yini loko u posta dodi yin'wana yi kha yi vutisa mixaka la ku vana va ri yini okay and vona swin'wana nga swi vona laha koko in the day very a ni swi referisini ku kombisa ku Mr Post i kopo loyi beni Mayengani swa Xithuthuthu that's not true guys vona va kopelelana but in overall tanihileswi ni nga swi vula ku na munhu loyi a kopela ku hini ngopfu mara mhaka leswi swa Xithuthuthu a ku ri khale ngo beni Mayengani a swi endla because ni kote ku va ni endla some screenshots here as you can see the earliest image ya beni Mayengani a ri Xithuthuthu a ku ri the 10th December hi 2016 as you can see swa komba no komba kona so hi siku leri swi tshama ka khomiwa swo Xithuthuthu and a ku tlhela ku va ku na xin'wana kambe a swi nga helelangi la vele la na the 7th of October 2017 as you can see already beni Mayengani swa Xithuthuthu a swi khandziyini and vele a swi referisini ni le ka risimu ra 2015 ra papila hi nghena hi ti-motorbike njhambatana zana so tin'wana tinyimpi ma swona ku it's not necessary man swo ku kopeliwa yini hi ku kopela loko ri ho ta hela ku kopela musi hosi ngo Mr Post ya nga kopela swo tala swa beni Mayengani loko ri impela la ku ta hi swilo swo kopela so ku kopela na yes swi kona but ani vuli ku ri swilo leswi swi nyikiwa swi ndliwa much of a beef ni ku la nga kopela ngo Mr Post that's it whether you like it or not ya nga kopela ngo yes so yeah so the earliest ku hi page ra Mr Post ni kha ni ta screenshot la vhele ku 10th February 2018 swi koho kwalaha ka account yena kambe ku na xivideo ni xin'wana a ni xi endlini laha man I think ya ni ku tlhela ndzama ku of course ni kha ni referisa hi xona ni nghene ka page ra beni Mayengani as you can see nakona hi laha ya ku hi page ra beni Mayengani de huma ka mi nga tshama mi loko ku nghena the first image yale ni nga mi kombisa liya vhele ya the awards and stuff like that yona the earliest image ka page ra yena beni Mayengani la and stuff like that you are the earliest image leyi ni nga fika ni mi kombeta yona la and stuff like that so yeah hi le makumu ka page ra beni Mayengani le hansi leyi so ni seche hinkwaro a ni le ka swo chance then ka Mr Post hi leswi tshamise leswi image le makumu hi leyi ni nga mi kombeta laha ende Xithuthuthu xa hi xi vheta xi huma lexi va swi nga ri kulu ku mo secha mi ya le hansi a page ra hi ri va ri simple ngopfu va mi secha swilo swi lokulu ngopfu swilo laha as you can see Xithuthuthu xa ku xi va xi ri kusuhana if you mo nghena laha mi ta hatla mi xi kuma yeah and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so yeah hi leswo loko ri amgedza swi sikhabam ta kombela re ku hokula ku hinda movha mo hi ni meha da kota ku bifa kahle
Tanani ndamtseleka. Oh kangwe kuna endlu ya lamula kambe va gongota ve vandla u nghena. Oh kokwa we hlongolo ka ZZ kambe ku cina xingondo ehenhla ka tamatisi. Kangwe mitengo na nde mi endle switati nde ka damu. Ole ngona nde loko dele xikwembu xi ku nyika timongo. Ciao ciao bye bye.